Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila banlek puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number khandai nyo saw sanrin rio pranon lani khandai pran rio license an riway khandai pra. Hatu pikwa baki janjong pikil kuit bha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka Sinot Sepngi Training Institute com Production Center kala play ka fruit processing unit jongka kabadon halum jingsha Shillong ya gani ka fruit processing unit la play the Reverend WP Marbanyang kani gade ka karkhana ban penmi ya ka jingdi pengat ki ban san na ki babon jat ki so ya menta kani ka karkhana gadang la ban penmi tangya ka wine ka bakin pendon kam ha ka sacrament hayeng mani ya kani ka jingyalang la penya do teman basan BL Nonglai ubadai chairman jongka SSTICPC ki weipat ki bai don lang ki kentup yo teman basan C Melim ngam u Reverend RT Shangdiar u Reverend RPL Nonglai pat ki weipat dia la ban di ya kani ka training Institute Production Center ila ka sel department de Sinot but hakni board kami yokan please kani ko imatka nakkan ni unit apo jo kani institute ika ege rong school kalau ka jingram no play ning jingle iba simpol snap ong tan snap ada school ni play kam but ka long hakni kesini ni sekali play nak ku ya kami ka fruit processing unit bagi implementar bahkan ya sekarang bagi lo bikin guru nah kita juga Sinot di Baro away dengan sumber di outlet nah I play di Baro ha kedeng jisu bau try nasu haban kap yang nerbon bahkan beli ya ne ka fruit processing unit jong ka Kasih Jaitia Presbyterian Sinot Sepngi Pamli Snei Ban Penla Ingi Kum Kasinot Rengkat kini kebiaran lah kini kepon Bangin yok ban pli Ya kini ke fruit processing unit Apa jong kini ke Katakan ni pernah ke petaban you Bapak? Kini kalau nak petaban shed ya Bapak So, alhamdulillah so. Kaniga processing unit kami perkat naga bastang ni perkat bacina tang eka wine supplement na mangayo berpenakam itu balang itu ndrai pedeng kijing persiang ya tulisitom ban buhi tang eka jisna wine kasitom din pedeng le perkat dur ha kan badai asna maraja kendai ini di direktur di masjid dekat juga MC yang kedua pun wilayah kat seni bahaya kan dekam arba ilarai ban dono ka fruit processing unit bat kila bahaya kan dekam sih department SLD department juga kesana berbagai sinor kalau pediang ya kata bagus nama marjat kendali Kita kupur ngiladon ke Jisirhem ban teri kenegakan. Saya adin ketu kenimpur kuntu nama ajar apa. Bah kesinat kebalalong haka
balang jakrem din juga tu ni walhai berkawan no ka lockdown mereka ni kejimpan covid terkendali kalau pensage ia kejing tray yungi damar bangim nak suban tray damar bang ke jelang ke jungi kari berkuai dan pedang je kalau dah devsna marjar kuai balakam guna kena ke perking nak benda kalau dah sedang yang bantai pedang jong ke jing aksa juga departemen kabangi kerpan sedoki presbytery di balang hadu kerusimet banyara plem kena rekam bat kumjuru nak jihirap di departemen de sokar bila persang bantai kena kayin bila dia puntai ke bantai urus nem arjar pulai naik perguri dia kena kayin pada din katang i perkharu bang thiet ki mesin gila keli nang tu nak food safety bila perkhar ban thiet ki mesin ndai nak juga departemen berkebun ke projek yang mengitrei siap bagi sistem bisa telepon nomor berkebun bisa nilai penduduk noh kerjim entah ada kejirap napo jongka mereka food safety na asisten komisioner jongi ila yalam jumut yangi bangin sim daga lun nomor kadon ke provision ban yo ya kalun berke subsidi ila kata ban ila yo ke bisa Badba gila lecit ini kitiar gila ordan berkilawan puai kapati bergila pun puai yang dia minta badba gila pli kan dia food processing unit minta kasih tagabangi kerpadru ya di balang untuk ya kiwai ki balang dai tangga balang presiden jongi iba benar kami ke Wine Sacrament bagi sahabat tit dan ni don ka bukan jong ka sinot ka fast floor jong ka sidap komplek nanti ha berperan kata ka dikijik sedang ka ba ni sedang ka ne kam ngarep pedang dikijik ye ngai ulai kalau bisa mulai ino yagi ka sinot kermen bahkan ka projek ka semai jungi na ka beta bang snai ka Wine Sacrament kana krau bat kana ya chapran bahkan no ru ka jirap yaki balang apa jong kena kali kabai